Kai salvo belai kano kesang totor cricket ni bagai nyok tahu start kai sini West Zone by Huai Zone sini TPD sini andara 8 zone tomo 8 zone by thumai kapla yang berok tabok final kunani thani tomo tabok bet khai tomo West Zone ni player ro tai ball rayo Huai Zone kai sen saimano oboni champion ni prize money tomo 3 lakh kai runners up ni bagai 1.5 lakh kai apni loge trophy tonai belai competition chole tomo upur ngakai Huai Zone ni fielding khai tomo tai bat khai tomo West Zone ni captain ongkha Obor Deborma Huai Zone ni captain ongkha Suman Deborma hamar mane ang glisep kata karin na ya orang gitu pun lah cepat lagi save kere onjawet das apa ya sekali dan bawa dan program kalian tunggu aku kan mana sebenarnya mana sih ini oh parah tadi kau soya
Buang mana ya? Tujuh tiga gol para West ini. Yes, Maya. West Juni player back saya Rusan Deborma, jersey number 77. Tahu sen borong saya, Lisa yang pernah di sini, ini borong lain di sini. Bawa sana balik tambah. Rusan Deborma, back Kaitomo. West Sunni Gol karena borong bisa naik sih. Gol kesalahan kami dapat berapa ini berkait kok. Rusun Deborma by Sahil Deborma, jersey number 77 by jersey number 16. Kahamkai dohu ya jersey number apa yang bagai Sahurebia 46 dan 16. Kuai Sunni Oleh Sabir Deborma. Jersey number 3. Di nomor tiga gol lagi back West Zone. Aina hai Sabir. Wicket keeper Tomo Suman Deborma, captain West Zuni. Ball kanan kami Tomo Sabir Deborma West Zuni. Wajun Koi. Masa bau kacau masa gaya apa lo sekolah itu lah apa lo kalau nih saran saya nanya pakai sekolah
Sarabanya belum sakit juga, Weston ini. Ôi cô vẫn còn đau đá. Có rất là xong rồi nên dân sợi có mobile được thẻ lên để xéo thằng này về chúng phải yang dia pasti dapat. Chúng phải cái gì itu. Kayak kalau dapatkan koin hari. Agak dah kongun gitu. Kenapa dia? Sorry. Stop kalau bahaya. Kasi ka pang dito. Tekstur marah kasi lang. Pwede mo sa box more pen naman. Kaya waste mo sa box more pen. Selain yang kebagian program, program Weston yang mungkin pasal warnanya